إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة وصول المفطرات، وذكر النبي في سنته صلى الله عليه وسلم تمام ذلك. والمفطرات 7 أنواع. أنبياء لتنو أنبا يفدلي أنبا دمنيني أنبي أنيني ألا في أكان كشي كبان يركون تورو منان كبار جغو نيالاي جوم من كندا مغوتي سرو من بو فيلي نيالاي جوم من فنا فيلي مغوتي سرو من بو كندا ambe sere amma site minni bato cinyala makka kani ala kelempewte jonyogonte ala la ambe sere ya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema bakana ka dunke wana ka seba wala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boy ala ka jon ala ya faka qur'ana bayin kono ako falana bashiruhunna ako shisha ya kamuso je nyogonya wabtagu ma kataba Allahu lakum ala yedemunu latiga wuye aya kamuso kafo nyogonya ako odewu nyini wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaytul abyadu min al-qaytil aswad. aye dumunike aka mi fo fajiri ciyalama ani fajiri galolama nu bora nyugona yoromi o kofi aka yeremina fo kata tilebi fo kata sufela ne aya min fulen nye ala masamin korotalendo ko munu ni hadamaden sunto do ni ye ko munun ke nuka sumbe cinya ala yu ulesiru fo sabade do ulesiru suncinya tipe ulesiru ye sabade ala yu sabayin fo ni aya kono kire sallallahu alaihi wasallam aya to dafa aka hadisa sahalen kono ko munun be suncinya ko wolon fulade do. الأول الجماع وهو إيزال الذكر في الفرج وهو أعجمها وأكبرها اسما. سنتنا فين نهدا مدين سنة كومونو نيو دولا كلنك درويكا سنتنا أفولو يجمع مسو جنيغنيا مسو كفو نيغنيا أبي سنتنا ويده cheka ka cheya do musoka musoya kono nu okera hada madin suto sun kera fardaye akera nafila yo sun cinyana alede kabon kateme sun cinya fembe ka lede junubo kabo kateme sun cinya fembe ka musoka fo yogonya ni muso mogo isun tondo ni ka muso jenyogonya sungalo tile kono sunna summin wajibilen bika komite tamana sun wajibilen be eka ye sunna sungalo tile kono yi muso je nyogonya sun cinyana junubu bila o don sarali bika
kafara girima bika o kafara girima nye jumaye anana sahih muslim kono ani bukhari cedo nana cide ma ako cide ma ko sungalo tile kono ne sunto nyin muso je nyogonya cidon ko hal tajiru raqabatan cidon ko yala ebe jon soro ka kan horonya wa qala la ceko ay nete jon soro ko kan horonya de فقال هل تستطيع صيام الشهرين يعني متتابعين كما في رواية الأخرى قال الله شيدن كو يالا إبشك كلو فلسو كوتو نيغنوا تشيكو أي فقال شيدن كو فاتئم 60 مسكينة أكو ولا مسكينة بي ورولا دموني ni mogo me sungalo tile kono ni ka muso je nyogonya sungalo tile kono sunna sun wajibilen bika junubu bila sun cinyana don sarale bika kafara girman bika kafara girma ibe jonka horoya ni o seti mo soro ibe kalo fula so kutugo nyogone utemmi uni nyogon cede fonni tama yitamana tama dode nani tamana ni tama ya tige ibe kontine ala ube ni bana de kera sababu ye atigera ibe kontine ala ni ote ni yere de kon seganan ka donkele mi ni donkele mi nu nyogon ce be sagi kata kurade foy kutugo nyogona de ni maseka kalo fula so kutugo nyogona ibe miskine bi woro la dumune donc sun cinya fe apolo ye ninde asani إنزال المني باختياره بالتقبيل أو اللمس أو استمناء أو نحو ذلك فلنا من بسونچنا كلا واجب يرلا ني يركلا نيني misali la kaw muso ambrase fo yedda musoro la wajib borila ube ka muso maga nyogonya fo yedda musoro la wajib borila ube yere katilonke keni yere ye kadda musoro fo la wajib borila ube nunu na nyogonaw sumbe cinya munna parce que sun tese kanye abada fo kanun dungu munun toye o dode ye la wajib boli yere la ni yere ka sagoy وفي حديث القدسي يدعو طعامه وشرابه من أجل parce que abe حديث القدسي يكون على كو يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل ako sumbaga baka dumuni toye abaka miji toye abaka nindungo abo otoye ne alakama wala wajib boli lindungo mi doere nindungo munu ni uni sunte sekata wala ni mo minye la wajib boyere la ni yere kala nyini la wajib borila sunchinyana akera ye muso ambrase akera ya maganyonya akera yere le tilinko teni yere sunchinyana anya hadisa minfo menu mo minni la wajib borila ishogora de singalo tile konona e dara ka sigunu ra ishegora ko ye muso je nyonya la wajib borila sunte cinya parce que suno bagato eti yere bolo wote sunchinya akera muso akera che sungalo tile ni sogora de ko ni ewa che jera ni muso do ube che do isogora ini muso jera la wajib borila sunte cinya ibe janaba de kodro sino bagato ta yere bolo ube etora ka miri muso kodela me imam maga muso la de mi sigilende tora ka miri muso kola la wajib borila ninte sunchinya kiren ka risa koso tajawwaja Allahu an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam kiren ko alatte menanne kamanto ni miru yali minnanan kamanton na ube miru munke uddu sukun kono uma miru mbarake uma kuma fo ni ala temena olantu minanaye
wala ni hada madin miru la musoko de la doro ema magala ema laje ema embrasser itora ka miri de fo la wajib bore la wote sunchinya ala temene ko ala timina noy ninde fulana mimbe sunchinya la wajib boli yere la ni yere kasakwe asalish al-akl aw as-surub wa huwa isalu ta'ami la jawfi an tariq al-fam سواء كان النوع أي المأكول أو مشروب سبنا سونچنا في سبنا دوميني وبميني ni mogo me suntondo ni ye dumuni ke ka sunchiyana ube ni mena ka sunchiyana alaka aya koso wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-qaytu al-abyadu min al-qayt al-aswad min al-fajr ala ko ye ay mi aka dumuni ke fo fajiri jema ni fajiri fima ka bo nyogona wala ni aya ya yiranna ko ni sumbagato minatile kono sunciyana ni ye dumuni ke sunciyana o dumuni kera dumuni faso ye o mi fen kera mi fen faso ye na ko ni donna ni dade ube nu kasi kono la doro mi fe sunciyana ube dun fe donna ni dade ube nu kasi kono la sunciyana munanye nu fo ciden ko laqitu bun sabrama wa baliq fil istinsaq illa an takuna sa'ima akon laqitu bun sabratama akon ni be sallijita ji sama kaddo kosobe nun kono fono ya soro suntodo kana ji sama ji kana tilela nabeta ikonola wala dumuni kera dumuni faso ye dumuni min daga lendo dumuni femmin nye haramu de o na donna ni da ko ni do be nu kasi kono sunciyana mi fen kera mi fen sugu ye min fen daga lendo min fe haramu lendo min fen min be fen nafa mo ma min fen min te fen nafa na donna ni da ube nu asari kono sunciyana ninde sunciya fen asabanai الرابع وما في بمعنى لأكل وشرب كالإبر المقلجية ناننا من به فم من به دمني مانا نميجي مانا تفاركولولا كومي سرمو نانيغونو بكري سرمو نو كو نيني نمي بكري كي مغولا وبي نيني سرمو كي مغولا جيبه پلاسي تفاركولولا dumunu be palasi tafarikolo la nin pikiri be odenya ni soromu be odenya o pikiri sugu no soromu sugu be suntiya na be dumuni koni mana tafarikolo da be miji mana tafarikolo la o pikiri sugu o soromu sugu o be suntiya me pikiri minye pikiri shempulu de ate ji palasi tafarikolo la te mi ewa dumuni palasi tafarikolo la bashi tala hada madin sunto iko pikiri suguta pikiri te komi soromu bashi tala iko pikiri sugu ke ki sunto to ki to sunna ate fenchinya sunna pikiri mimbe dumuni ni ji plasi tafari kolola ube soromu nunu na nyogona o de be sunchinya ninde nani na alqamis buruna khuruju dammi bil hijamati إخراج الدم بالهجامة دورنا كجولي بويرلا ني بومبو تونيه كبومبو توكي كجولي تشامان بويرلا ني بومبو تويه وبسونچيا ودلا جمعه قال صلى الله عليه وسلم افطر الهاجم والمهجوم تيدن كو بومبو تونا كو اسونچيانا abe bombo tummin fanala wasonciyana donc ninde duru nae minye bombo tuye isunto ikano fana ke abe sunciya minye duru nae asadisatu worona ataqayyum amudan wa huwa إخراج ما في المائدة من طعام أو شراب عن طريق الفم ورنا يجمع كي يرتو كفنو
mogo ni suntondo ni yere tugu ka fono ika sunchinyana fono ye munye mimbe dumunu mimbi kono la ko boni dai ki yere la fono obe sunchinya ciden ka hadisa koso man zarahu alqayyu falaysa alayhi qada'un wa man istaqa amudan falyaqdi ciden ko ni mogo min ni fono nana ima na yere de i fono na kasoro e sagotala e malanyini ciden ko osun saratika na konni mogo ni yere de yere tugu ki yere fono akoy ko odon sarade wala ni yere fono hada maden yere ka dabwa kama ki bolo do kan kono ube e kata fen kasa jugu do in nunke wala ko sama puri ka fono ni fono na sunchiyana me ni fono nana ima a yere dema e kala nyinite i fono na wote sunchiya de odon saratika de me ni yere tugu de ninde woronay ashabi'u ولو فلنا خروج الدم الحيض والنفاس ni bange joli mi nye kalobo no nana musoma ube ni muso bange na sunto sungalo tile la bange joli nana sunchinyana kalobo nali musoma be sunchinya bange joli nali musoma be sunchinya kiden ka hadisa koso alaysa jahadati lam tusalli wa lam tasum kiden ko yala muso na don na kalobola be salli abe sunwa ko ayi donc ni nyayiranna ko ni muso ni kalobo na la akasunchiyana hari nan ni tile bini tora nya tuguna yele tile mabbi kalobo na odon sunchiyana ni sungalo temena aba sarade o balmo ni fenwolon fula de be sunchinya mi minye ambarana sani woro كان أنبا عائشة كو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو سائم ويباشر وهو سائم ولكنه كان أملككم لإربه أنكو نيرتغو يه أمبر سريك فول لا واجب بوريلا دي كسونشينا من نمغو يه كمسول أمبرسي لا واجب مبويلا فينتي كسونا awa daga lendo fana sumbaga to yiki kam muso ambarase basi tola o daga raye parce que amba isetu ko kiden tumbe muso aka muso ambarase ka sunto to ko abe maga kam muso la ka to sunna kam maga kam muso la kito sunna basi tola ki kam muso ambarase kito sunna basi tola amru bin salmata ayechi den yininka ayuqabbilu sa'im ako cide mayala sumbagato ibe ka muso ambarasewa aye cide nyinin ka yasro muslimata amba muslimata cide ka fur muso asigilendo cide ka amr bin salmata ma ko sal hajihi akon nim muso nyinin ka yanni muslimata cide ka muslimata nyinin ka amr bin salmata muslimata nyinin ka muslimata ko oho ako cide mbo okay ako ciden ba ka muso ambarase ka sunto ka to sunna tumami salmata yennin fo ciden ko wamma wallahi inni la atqakum lillahi wa aqsakum lahu awa ciden ko nin fulede ne ben ninke nsunto bin ka muso ambarase awan kalnani alaye ne be sira alanye kateme aw kamme ne ben ninke donc ni nya yiranna isunto ki muso ambarase basitala isunto kamagai musola basitala ciden tumba ke sallallahu alaihi wasallam me don ke bagaw ko ni mogo min sirana parce que ne pesenyere koroko sobe parce que ciden nya fo ka faraka amba setu ya fo ka faraka ako ciden bisa yere la kateme anka ni yere ya do ninne in kam muso ambrase ube magarala mbedda musoron kala wajibe bo e ka toy e kanake a ube ni e yere ya do ninne kam muso ninya ambrase ube magarala o beke sababu kin sama kata ka kafunyo nyama mfana sunto de do e ka toy e kani muso ambrase kana magala na beke sababu kiwele kata kafunyo nyama
ولا نونون دي يسونتي فوني بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن المفترات سابقة ما أدى لحيدا والنفاس، وهي الجماع وإنزال المني والأكل والشرب وما بمعناهما والهجامة والتقيؤ لا يفتر شائما شيء منها إلا أن يكون عالما جاكرا مقتارا. فهذه ثلاثة شروط. بلما سنتنا في منون فلي نانيو فوكاتمي ولون فلي ni kalo bo ani bange joli na she nu ulu sentala min ye kafo nyogonya ye ani kala wajibo yere la ni yere kasago ye ani dumuni ni mini ani mimbe dumuni ni mini manata ani bombotu ani ki yere fono munu fule ninye sumbagato na ye nunun ke nunun ta ka sunchinya abada fonna ya surayu ke abudo a hakalu bola a yere da yi uke na yere sagoye sarati saba. Inu sun cinya tempen munun fora puruku ka sun cinya sarati saba de bala. Folo a saratul awwalu an yakuna alima. Sarati folo a kasoro e bado kunnin fen masina ninne sun tauya ke ibado ko abe sun cinya. Misali la kasoro e bado ko kafo nyonya be sunchinya men ni e sunto yi muso kafo nyonya anko karasa e sunto te e sunnente wa iko oho anko sumbaga to ate daga ka muso kafo nyonya de iko netuntado ko muso kafo nyonya be sunchinya fenti ka sunna ikasumma chinya dumuni kere e ma do ko dumuni o be sunchinya aforiye ko dumunu be kontuntado mini bo togole kontuntado fenti ka sunna mun koso qala ta'ala rabbana la tu'aqidna in nasina aw aqtana qala ta'ala qad falitu anana aya kono ala ikanan mina nan mina nakam minke an katawra kam minke ikanan mina noye ala ko nyoke awye ni mogo katawra kam min kere ita do de ala timina no ye fenti ka sunna ni ta do ko fin sunti ko fende do ya ke fenti ka sunna ni ya do wakati mi drobi yere mina wa qala ta'ala wa laysa alaykum junahu fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. aya wurela ala ko junubu tawla na ka tawra kam min ke junubu tawla min na ya yire tugu kam min ke ala bon aw minanode alayya fam masadare ne malikela de wala ni suntige fundo la kelenke aka soro ibado ko abe suntige min na ya soro itado ko abe suntige e yake fenti ka sunna ni ya do yoro mi drobi yire min be kontini ka sunna ika sunkani ni nye foloye fulanna jakiran wasani an yakuna jakiran akasoro eye suntige femmin kay I hakkili bala nyinate min ni fi suntige fundo la kilenke enyina de kake fenti ka sunna kiden ka hadisa koso qala sallallahu alaihi wasallam man nashiya wa huwa shayim fa akala aw sariban falyutimma sawmahu fa inma atamahu Allah wa saqahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kidan ko nim mo min nyinana e suntondo e be sunna I nyinana I dumuneke ube I nyinana I mina kidan ko ni hakli jigina yoromi I yere mine ki ka sunto dafa ala de la dumuni ala de la mi fentika
ni mogo nyina ka mide uba nyina ka dumuni kede uba nyina ka jaka muso no fere sungalo tele la fentaka i hakili jigina yoro mi drobi yere mina ki ka sunto dafa ala de ila dumuni ala de ila mi junubuti la fenti ka sunna ninde sarati fulanai akasro iya kede iba kalama i hakili bala ni nyinante ni nyinana de ite minanai ni ya sarati fulanai sabana wanya kono muqtara akasro eye sun tige fenke ni yere sagode ima karaba ni mogo min karabara de i jakura de i sun todo do de yimina to nyani kala do ako karasa ni jifle ni ma misi sambi faga e yere bado mogo min do fana beseki faga fana karasa dumuni fule sun todo de men ni ma do si sambi faga e yere bado ni ma do fana beseki faga ni sunto ye dumuni ke nin kande ka ube ye mini ke nin kande ka fenti ka sunna inna Allah tajawwaja lil ummati al qat'a wa nashi'anan wa ma ustukiruhu alayhi kiden ko sallallahu alaihi wasallam ako ala temena ne kamantu nu katawra ka minke unyana ka minke ala tumina nae ube nu karabara ka minke nu karabara kam min kala temenoda aya be qur'ana kuno illa man ukriha wa khalibuhum mutma'in bil iman mushrikiya de kaboni junubu beye kafiriya de kaboni junubu beye mi ala ko ni karabara i karabara de ko ka kafiriya ke kafiriyara ube yi karaba de ka mushrikiya ke ala ko ale ala timina ni bisukum ma fantene ni limane ko ala timina kafiriya min kaboni junubu beye mushrika min kaboni junubu beye niya ke karabali boloko ala timina nay kuma mana sunna donc ni mogo karabara de sunto koy kammi imina ode kama ikasu foitala kontine ka sunna ni bora tigi koro kontine ka sunna foiti ka sunna wala pour hada maden ka sunka ciya ni sun tige fen nunuye ni sarati saba karamogo ani mo munum be hada madun kan yin kalu jabi ko kunna fonu ko kannin sarati saba koloside sun ciya fen ta saka sun ciya bara fonnin sarati saba de kaddafai wala mbalimo yi sunto nundun ni wolon fula de sun tige fe wunye hada maden sunto ibe saka fura toli nyaka ni nya dimi bila nya fura bubolo isunto be saka nya toni fura toni nyaka hari ni ya damu soro ka gono kono fuiti ka sunna sumba to be saka fura toni ikatilo kono hari ni ya damu soro gono kono fuiti ka sunna sumba to be saka parafen ke ayerela sumba to be saka jido da kono ka muguri ka bo sumba to sungalo tile kuru kara ibe saka geseke no gese jala daga lendo ye firon ko na le atunte gelale kam manton ka kwa tumbu nyamariya uku da gese sallu wakati be wala munum ba fo ko ite gese kene nyimi sunto kuma sahale unte ibe jido da kono ka muguriyo oni gese kene du basi tala ibi da gese ibe parafen ke yirela ibe saka ikaso kasa jalanki ikaso kono isunto basi tenina ni dawolo nunu nu beja kamantulo toni joshi dawolo nunu na ni ateta ikono basi tola ibe saka pikiru ke basi tola ibe saka analyini joli be saka boyila isunto ni bana do minotara dogotoro sola ibe saka joli boyila analyini joli basi tola nunu te sunchinya muso min be tobili ke ibe saka na nene ka do yinne na katu basi tola ibe tobili minna ibe saka na nene ki nen kala yala kogo ya soruba ma soro iba tu basi tola sumbaga to be saka jibo yere ka ibe saki iko tile kuru karamu me be saka finu nyege ka da yere ka basi tola wala nunu na nyogona nunu te sunchinya ni nunde chira jore borela e yere ka sagote nunu te sunchinya ube iye inyimbo ki nyimbo isunto jole mimbe boy ba tu dorita kunu basi tika sunna nunu te fenke sunna
ambe ala deli sungalo timme ko nyuma ala ko no yanye kafaru foni dama batola kad sungala si dama batola ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.